Vreme je super v Napoleoniki, mi pa treniramo pridno kot mravljice. Maja je pripravljena, kot bi rekel GPS, ready to navigate. Kaj pa tale gospodič, ki se za tabo skriva? Dobar dan. Kaj pa kar radio, kankoli ne ugasne? Ura je, novice. Kar radio, kankoli ne ugasne. Drugač pa tlele spremljamo Tadeja, ka pleza. Lahko malo pokažete. Ne. Kako da ne? Dej ti meni povej, a ti... Se bo odrezal to. Ta bo dobra, Na Primorskem pa ni pameten skakati. Okej. Još. Javne! O, bravo. Ne, ti si jo napel že? Ti so v bistvu eno štiro, kar bi jaz pa... Dej na mokaj ti tole zadevo pa gas. Kako si rekel, da je ta smer? Evo, Grega si spravil 7A smer z imenom Banzai. Visiko Grozd. Še do zadnjega kompleta, zdaj pa ga čakata 2-metrski skok.